Урие Эдемова Айдын кежеде. Аязлы кыш күнлеринин биринде Кушлук маалинде капыл катты какылды. Алиме элинде урие аткан юн чурапыны сет үстүнө коюп тура атканда коридордо тааныш болмаган кадын сеси эшитилди. О Жевайырнен анасыны сурамактайды. «Анам evde кырыңыз», деди Жевайыр. Бу 40 жашларында саглам ветолу мучели кадын эди. Yüksek сесинен лаф эте. Алиме уну бир көргенине бензетти. Кадын сөзүнө узактан туттурду. Булар бизни, алманларны көздө тута, эвимизден баркымыздан айырдылар. Балам чагам менен жоллар ичинде калдык. Сиздин эвиңизде жашаган картлар менин жакын таанышларым. Bizler bir şehirden bir sokaktan edik, dedi. Алиме onu yakında өзлерinin kapısı o günde kартинен laf etip turganda көргенini hatırladı. Kasevetli alda onun sözünü tasdik etti, başını salladı. Biz de os evimizge daha yakında kaytıp geldik. Mında bütün vakit Alman askerleri oturdular. Bir sorusu kele, digeri keteydi, dep terinden kokus geçirdi Alime. Aysa, bizim vaziyetimizni siz yaxşı anlay bilesiniz. Kadın maksadına yakınlaştı. Men balalarımnen yol içinde kaldım. Müsaade etseniz, şu kış 2-3 ay sizin evinizde bulunur, canımızını kurtarır edik. Onun sesi birden pek incerdi, sonra boğulgan gibi birden üzüldü. Alime sübet devamında kadının sesi ne içindir kimerde boğazı sıkılgan gibi karık, kimerde ince çiğkıldavuk, kimerde ise kaba çıkkanını fark etti. O heyecanlanganda yahut açulanganda bu al dağa koyuraydı. Алиме kadınga acıngan alda baktı. O tok yanaklары üstüne akıp düşken көз yaşlarını tokal kalın parmaklarıyla sürterken sübetdeşine şikayet etici nazarlar bıraktı. Bu ağır günler bizlerini көз yaşka pek cömertleştirdi, dedi. Terinden kokus geçirdi. Daha deme bu yüksek boylu sağlam müçeli kırmızı yanaklı kadın Alime'ge gamsız, hasevetsiz urdum duyması olup görüngen edi. Şimdi bu çizgilerinin hepsi yok olup kettiler. Sağlamlık bu tabiatının vergisi, lakin kaseveti kederi menimkinden eksik olmasa gerek, dep düşündü Alime. Kaç balanız var? 3 kızım var. Bana çok şey gerekmiyor, bir odacık berseniz yeter. Kocam yok, dedi kadın. Alime çok balalı olsa evime almam dep degil de, bu garip kadın yollar içinde kaç balanen çekişip yüreyken degen manada soradı. Alime Jevayırga baktı. Kızının çeresinde "Ozunuz bilesiniz" degen cevapını kordu. Alime kadınga Kartanay'nın yanaşısındaki yarık jinaklı odanı gösterdi. O kıvanganından Alime'ni kucakladı, öptü. Akşam mutlak geleceğini aytıp ketmege tedariklengende biraz toxtadı. Afu etiniz, bu kadar şey hakkında laf etsek de bir-birimiznin adlarımızını bilmemiz dep gülümsiredi. Menim adım Klava. Menimki Alime. Yerge karanlık düşer düşmez kadın arkalarında bohçaları ozu gibi yüksek boylu ve tendurust 3 kızının geldi. Olar sabah Alime göstergen odaga toluştular. Geç mağar gece anda ses şamata tınmadı. 4 degil de dersin 20 kadın kelgen. Людмила Ивановна ve Александр Петрович Алимеге олар hakkında bir söz aytmadılar. Lakin ne içindir bir şeyden çekingen, korkkan gibi yürüdüler. Çok kısa vakit kartlar sabalık çayını aşhanede Alime'nin korantasıyla beraber içe turganlar. Yanı koranta köçüp kelgen sonra bu adetlerini de terk ettiler. Bir sabah olarını çayga Alime ozu davet etti. Bu günlerde keyfimiz yok, dedi Kartanay. Alime sağ duygulu insan kartlarının denişkenini, bu hamırda bir kıl olganını derhal anladı. Sürüge yabancı tavuklar tuştular. Zayıflarını çokçılay, rahat aşamağa yürmege bermeyler, dep düşündü. Lakin kıçıravuk kadınga bu akta ne demeni bilmedi. İndememege karar berdi. Kartbabanin Kartanaga mukayet olmakını unutmadı. Bir kış ketip ikincisi keldi. Lakin Klavdiya özüne başka yer kıdırmadı. Bizge mında da fena degir хозяюшка, dedi. Alime'nin omuzunu taptadı. Alime ona bir şey aytmadı. Şimdi böyle şeyler düşünülecek vakt degil. Kasabada Alman askerleri de çoklaşa de azlaşalır.
халкка кылыналар. Кимлернедир дөгелер, кимлернедир аталар. Яшларны кызларны тырнакча ичинде улуу Алманияга алып кетүү лафы даркады. Алименин кайнанасынын кайнатасы келдилер. Акшам болуп орталык караңыклашкан соң кызны өзлеринин эвлерине алып кеттилер. Бирisi сураса кийин Пышаткага дайысынын эвине хаста картны бакмага кетти дейжеклер. Evdeki kartlar her şeyini olganı gibi bilirler, lakin Клавдияга башка түрлүү айттылар. Суық күндерinin birinde Enver'нен Клавдия tutuştular. Siz bizim odunumuzni yakıp bitirdiniz dep somurdandı Enver. Şimdi dağdan odun getirmek kolay değil. Клавдия өзүнүн бүтүн маалени шашырыcı sesinin кычырып башлады. Сасык картларынын одасы аммам киби козунус мени көрдүмү? Мен уч кыз баланын дагы одунга насыл баражагым? Али менен картлар onu зорунен токтоттулар. Өзлеринин кызларını качырдылар, менимкилерини дагы бермеге истейлер деп кычырды о өз одасына киргенде. Али менин аяклары эллери жиберилди. Барып да буну алманлар ишитселер. Клавдия, сенден одун кызгандан адам жок, деди Алиме оңа. Шундайлык бар, яхамыз. Ярын яда о бир күн биткенки болса, сон бакармыз. Кызларны дагы кимсе жолламас. Клавдия капы арасында турган Алимеге тикленип бакты. Doğru да, деди агыламсырап. Адамларнын баласы бала да, менимкилери көпекми? Кайда истесен, анда кууп жибермек мүмкүнмү? Чешит шейлер айтып такмаклап аглады. Буюк кызым почта башлыгы эди. Экинчисинин элинде де алтын киби зенааты бар, баш бухгалтер жардымчысы. Мында экиси де сабадан акшамга же фашист ашканесинде картоп темизлейлер, сабут ювалар, масаларны сүртелер, күн кечирелер. Бир да караатлык билмейлер. Оларга фашистлердин кылынганлары да жетер, деди. Эписине жин кабатлы Клава. Сен чок эзиетленме. Бала сөзүнө бу кадар алевленмек керекми, деди Алиме яваштан. Я кайсы бирине алевленмейм, деди Клава. Жаным боғазыма келип тыкылды. О элини пычак тасаввур эткен олуп, гыртлагына көнделеп чекти. Эркез жолуну тапа, баласыны куртара мен... Алиме сусты. Одадан чыга жокулду. Клавдия чапып келип, өзүнү Алименин аяклары түбүнө атты. Тууганчыгым, мен текмил башымны жойдум. Афу эт. Менин мында башка бармага жерим жок, деди, аглап башлады. Алиме одадан кедерли чыкты. Софа ичинде кете атканда пенжере каршысында элинде пошусу аглай аткан Людмила Ивановнага көзү тушту. Азачык токталды, лакин шымды оларга кирмекни ерсиз тааныды. 2 күндөн соңра жоллар, сокаклар кене алманларнын узак атыжы топларнын толду. Олар Ялта беттен сел киби акып келе бердилер. Алман аскери сокулмаган бир эв яда азбар калмады. Алимелердин эвине де толуштулар. Картлар алимелер жашаган одага ауыштылар. Оларнын одасына да алманлар кирдилер. Кеныш ве узун софанын ичинде аяк басмага жер калмады. Алманлар гайет yorgun олсалар керек, бир шейге кулак асмай, софа ичинде серилдилер. Картлар да Алиме де сабага же кырпык юлмадылар. Булар качалар Алиме, деди Александр Петрович. Онун чересинде кубанч бар эди. Качканлары жакшы, амма кете атканда бир хыянеттик япмасалар деп коркам, деди Картанай. Оларнын көзүнө шымды бир шей көрүнмөй, сычан тешиги биналтын. Таңга якын олар турдулар. Алиме не япмасыны билбей, өз одасыны ичериден килитледи, карт ачтырды. Зытларына тиймейик мелунларынын, деди. Өзү этрафта пышылдап юкламакта болгон балаларга бакты. Алманларынын бакытлары пек сыкылет болса керек, аз вакыт ичинде жерге сиңген кеби жок болуп кеттилер. Саба ачылганда маалелерде бир алман калмаган эди. Улиден соң Алимелердин капысы өгүнө бир опель келип токтады. Онун үстүндөн 2 алман аскери чырап туштулар. Софа ичинде турган Алимеге мында кел деген кеби ишмар эттилер. Алиме дерал сакланмаганына бин пешман болуп, корка-корка чыкты.
«Хозяйка, порошок, сабун аласыңмы?» деді алманларның бірі рус тілінде. Алиме неге оғрағанын білмей омызларын қысты. Жебінде олған параны чар-чабық шығарып оңа ұзатты. Алман оңа 4 қалып сабун берді. Оның чырайы бем-бейаз, елері қалтырамақта еді. «Фриц капут, Берлин капут» деді о, телашылы Давушнин. Сирек серпек олса да, ақшамға же алман машиналары кече берділер. Адамлар евлерінден чықмамаға тырыштылар. Ертесі күні саба, қасабада бір алман біле қалмады. Саат 10-ларға яқын, Ялта беттен ескі полуторка машинасы көрінді. О күнде Сталиннің бұйық суреті. Ләкин Алименің жүрегінде зерре қадар қуанчы жоқ еді. Не үшіндір анасыны, бабасыны хатырлады, ағлады. Бала чаға елға сепілді. Еркес оның артындан чапа, еркес қычыра. 4 ел алман аскерлерінің зұлымы алтында хорланған халқының жаны янған еді. Аскер егетлерінің үстлері башлары тозлы, бақышлары yorғын олса да тішлеріні сытып күлелер. Қаршылап алайдқан халыққа елеріні саллайлар. Ертесі күні Жевайырде қайтып келді. Клавдия оңа қиыш-қиыш бақты. «Хастан түзелді ме?» деді кинаелі Давушнин. Алиме Жевайырге құлақ асма деген манада күлімсіреп бақты. «Яне сенінже Алманияға кетмек керек еді ме? Көпекке таланған же чалыны долан дейлер. Мен анда кетсін демедім, гізлегеніңізге ачуландым». Клавдия дудақларыны шышыртты. Оз баласының намусыны қорчаламақ үшін бір ананың боржудыр. Білгенімізге көре чевірілдік. Енді о миллионлардан құртылдық, деді Алиме. Ертесі күні Ақярдан мұнда яралы толы машиналар келіп башладылар. Хастахане мектеп бинасы ағыр яралыларнен толды. Анда ярдымға барған Жевайыр евге ашықып келді. «Ана, яралыларны қоймаға 2 одамызны азырламасақ олмай жақ», деді кедерлі Давушнин. «Яралы чоқ келі, оларға ер етішмей». Орта Жевайырның одасының. Табаныны, пенжерелеріні юдылар, софаның ішіні де жейштірді ве юдылар. Ертесі күні сабадан яралыларны кетірділер. 2 ода ве софа толды. Епісі диерлі ағыр яралылар. Үйледен сон оларны бақмаға келген медицина емшіресінен хирург чоқысының ярасыны чезді, темізледі ве бағладылар. «Қанлы бинтлерні юлмақ керек», деді емшіре. «Озыңыз білесіңіз, вазиет ағыр яралы чоқ. Ақяр үшін кеткен чатышмалар еп қаттылаша». «Юварымыз, қайнатырымыз», деді Жевайыр. «Яралыларға ажынып бақты, елімізден келген бұтын шелеріні япармыз». Ақшамусты оларның инілтісі зияде артты. Бірісі ағырға даян алмай қычыра, дегері сандырақлай. «Аначығым, мен мұндайым, гүзелім, туғаным, ялныс аяқларым пек ағырады». Жевайыр оның янына чапып барды. Яралы егетінің бүтін мүчесі бинттен бағланған. Тоқал вүжудында сақ ері жоқ, ялныз дудақлары қыбырдана. Не чересі көріне, не де көзлері. «Су, маңа су беріңіз, ичім яна», деп қычырды қапы янындаки яралы. Оны яқында кетірділер. Сиясатшылы, төгерек бетлі, асылында сағлам мүчелі, бедені бақыр ренклі егет. Ама кукус қафесінден ағыр яраланған. Оны да етіштіріп бақмадылар. Жевайыр оның янына барды. «Гүзел қыз, мен чай içmek істейім, чай». Белі үстінде аз açық көтерілмек істеді. Ләкин санжылар оңа аман бермеділер. Озын ашаға бырақты. «Рижа етем, маңа sıcak чай кетіріңіз», деп қычырды. Тішлеріні сықты. «Ешітесіңіз мұ? Чай? Чай?» Көзлері юмоқ, қан терге батқан. Башыны ястық үстінде ой аққа бұяққа тығырта берді. Шымды кетірірім», Жевайыр ашханеге чапты. Қыз оның не істегенін аңлады, чай. Егетінің башы үстіне егілді. «Чай кетірдім», деді яваштан. Егет көзлеріні açты, қызға оның елпазе кебі ұзын керпіклеріне, дүлбер чересіне еппейі бақты, соңыра жебінден 3 кесек шекер чықарды. «Мына шекер, чайға қойыңыз», деді ялвары Давушнин. 2 кесегіні Жевайырге берді. Бір данесіні
Жебайырнын янында нелер олаятканын аңламай раатсыз алда мызмызлана берген Алиеге узатты. Ма, ал, чекинме. Менин де сенин кеби кардашым бар. Коркма, мен саңа шекер берем, деди. Алие шекерге тик-тик бакты. Мага эле шекер керекми, деди. Ачууланды, одадан чыгып кетти. Жебайыр аучу ичиндеги шекер кесичкилерине бакаркен, жүрөгү сык-сык урду. Устлеринде уюшук кан катып калганы үчүн олар кабереңкиле болуп көрүнөйдүлөр. Яралы исе татлы сыжак чай беклей. Агыр санжылар оңа нефес алдырмайлар. Көзлөрүн юмду, чөңгесini көтөрдү. Чай, деди Кеня yorgun ve acizdavушнен. Ичим яна. Шымды bir yutум татлы ve сыжак чай ичсе, дерсин мучесинде олган бутун агырылар токтайжак. Чай ичмеге ашыкка. Канлы шекер кесеклерини чай толу стакан ичине быракты. Олар ирир эмес чай кыпкырмызы болду. Пенжереден ичери сокулган күнөш шавлесинде Ода Азияде алланды. Назарыны стаканга чевирген йигит оңа бир шей аңламаган кеби тикленип бакты. Соңра кара юзумну андырган көзлөрүндө умут ерине бир аз коркуу пайда болду. Калын кашлары чатылдылар, чересини ажизлик алемети каплап алды. Суу, мага буз кеби салкын суу бериңиз, деди. Жебайыр азбарга чапып чыкты, коюдан тазе суу чекти. Йигитке bir мешребе салкын суу берди. Яралар мешребеге эки элинен япышты, сууну сонуна жыйычты. Сагыл кардашым, деди, хошнут алда. Көзлөрүн юмду. Одага шымдыдагдан одундан келген Энвер кырды. Жебайырге тазе ачкан кыпкырмызы гулистанларын узатты. Тата бакса, гулистанлар ачканлар, деди кубанчылуу сеснен. Жебайыр тазе дүлбер чечеклерини бир кач кере коклады, соңра гулистанларны сууга койду, демеки яралынын огунде скемле үстүнө жерлештирди. Яралы йигит богулай аткан адам кеби чапаланды, катты өксүрдү, аз ачык көтөрүлдү, огундеги консерва кутусуна кан түкүрдү. Башыны ястыкка ташлай атканда көзлөрүнө скемле үстүндөгү гулистанлар көрүндүлөр. Көзлөрү ири-ири ачылдылар. Яралы бедениндеги бутун күчүнү топлап, сак тирсегине тирелип көтөрүлдү. Гулистанларга диккатинен бакты. Якынча кетирсе коклап бакайым, деди. Жебайырге кубанчылуу назарынан бакты. Кыз чечеклерини йигитке якынлаштырды. Яралы кызынын элеринден тутуп, чечеклерини бир кач кере коклады. Соңра араретле дудакларына басты, опту. Янаклары үстүндөн көз яшлары тыгырып кеттилер. Онун элleri эм суук ve эмде титремектедилер. Кене баар келди. Бизде Өзбекстанда да чечеклер ачкандыр. Ачмаган олсалар тезден ачарлар. Мемлекет яшырликлер ичине көмүлөр. Лякин мен бу дүлберликни көрүп оламам, деди яралы ve сусуп калды. Эппей индемей ятты. Этрафтаки яралыларнын бирisi кычыра вайвалай дегери алманларны соге. Бу вакыт Софага яралылар кетирилген күндөн бери караларыны көстөрмеген Клавдия ve онун кызлары кырдылар. Кызлар Софа ичинде яралылар менен уграшкан Жебайыр ve Али менен селамлашмай, оларга дуйдурмамага тырышарак яваштан оз одаларына сокулдулар. Клава токталды, эр бири оз жесине жан чекиши яткан яралыларга бакты, чырайыны экшитти. Алимеге бир шейлер айтмага ниетленди. Аначыгым, анда кетейсиңиз, деп кычырды йолаклы майкалы кырымтатар йигити. Bizler акыярдамыз. Йигит бели үстүнө көтөрүлдү, юмуркларыны сыкты. Аначыгым, сиз мени быракып кетмеңиз, ялварам. Бинтнен сарылы канлы эллерини оге узатты, богук ялварыжы сеснен фысылдады. Клава Алимеге тажипленген алда бакты. Алиме, шымды булар сизге керек эдилерби? Бу вакытка же чекишкенлериңиз жетишмедими? Деди алчак сеснен. Да десен, сизлер мындай ялныз өзүңүз дегилсиңиз, бизлер де бармыз. Мындай жашаймыз. Башка баражак жерimiz жок. Шымды не чок, яралы чок. Оларнын эписине эвине алып уламазсың. Мен бир шей аңламайм, деген манада этле омузларыны көтөрүп эндирди.
Алиме оңа тик-тик бақты. Шымды оз раатлығыңны түшүнүлежек заман дегіл, деді кати сестен. Клава Алимеге мыскылнен күлүмсіреген кебі бақты. Соңра бірден чеврилди, кене тоқтады. Умут этем ки, бизим одачыгымызга да булардан алып барып тыгыштырмагандырсыңыз, деді. Шымдылык yok, деп кестирди Алиме. Клава Алименин ачууланганын дуйду, бірден деништи. Алиме, мен пек yorgunum, барып аза чыгыра атланайым, деді йымшаган алда. Оз одасына кіріп кетті. Алиме, деді капу ичинде пейда болгон Абибула ага. Мында кел, тез ул, жебайырны балаларны да чагыр. Сизлерге бир şey айтайжагым. Onun sesinde em кубанч, em насылдыр гизли сыр бар edi. Бу эки корантанын буюгу күчүгү эки азбарны бирлештирип турган коюнун башында топландылар. Жамаат, шымда ашагы мааледен келдим, анда буюк көз айдын эшиттим. Акыяр озумузнанкилерге кечкен. Бу буюк галебенен ипиңизни хайырлайм. Балалар кыямет копарып кычырыштылар, калпакларыны төпелерге аттылар, бири-биринин бойнуна сарылдылар. Оларга кичкенелер де кошулдулар. Балаларнын буюкчелери бу хаберни дигер койдешлерине айтмак үчүн чапып кеттилер. Кичкенелер азбар ичинде оюнга тутундулар. Алименин эвиндеки карт Абибулага Козайдын сигары якмакны теклиф этти. Алиме апте, мен белесем, энди Жафер ве Алимагадан да мектуп келер, деди Абибула аганын карысы Азизе кубанчынын. Алиме оңа диккатнен бакты. Бу сиясатчылы, ири көзлү, не үчүндүр дайыма касиветли көрүнген, лаф этмеге севмеген Дүлбер кадын оңа шымды да гүзел болуп көрүндү. Сак ол, Азизе. Аллах дуамызды кабыл этсин. Оларнын сак селемет көрүшмек насып болсун, деди, теренден кокус кечирди. Абибула сигарыны думанлатыркен, Александр Петровичке хошнут ве гурурлы алда бакты. О озуну шымдык кабыргасындан ирин аккан бир сакт адам дегилде, жесурликлер көстерген карт аскер киби ис этмекте эди.